Hallelujah. Hallelujah. Ngiyendvusela abazalwane egameni laJesu. Hallelujah. Ngicela ngivusela umpostoli walakhaya. Hallelujah. Ngivusele bobabe bonke ngiveke bathi namhla Father's Day. Hallelujah. Ngizawuthi nje happy Father's Day kubo bonke bobabe labakhona emhlabeni. Hallelujah. Hallelujah. Ngivusele bomake labakhona eKhathe Sompheni. Hallelujah. Ngivusele tintombi, ngivusele na Sunday school egameni laJesu. Hallelujah. 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 Ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Hallelujah. Uyinkosi nemsinzisi wempilo yami. Hallelujah. Hallelujah. Kulabanga ngatike ngimakejele. Hallelujah. Hallelujah. Ngingimake lokuthanda Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Ngingimake lokufuna uNkulunkulu kulamalanga lafanana nalakha. Hallelujah. Ngingimake lokufisa ukuthi kwangazuthi uNkulunkulu ngingakwati ngize ngikwatisise. Hallelujah. Hallelujah. Ngumgomo wami onke lamalanga ukuthi kwangazuthi inkosi bengingafunza something about you. Hallelujah. Bekungaba khona lutho thile lengilitholako ngawe uNkulunkulu. Hallelujah. Because nginaloko ukuthi hayi man, as much as ngimati uNkulunkulu but still kufanele ukuthi ngidige more ukuze ngimati. Hallelujah. Hallelujah. So ngiphileni kwami konke nginaloko ukuthi inkosi mane ungiphe amandla ukuthi noma sengifikile lana but ngithi inkosi ngifuna kuya deeper. Ngiphinde ngithi noma sengifikile ngithi inkosi ngivumele ngiqhubeke. Hallelujah. 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 Kuna na umhlabeleli lothi inhliziyo yami ihlakanipha. Hallelujah. Uthi inhliziyo yami ihlakanipha nakunamalanga lafanana nananka ngazuthi inhliziyo yami beyingahlakanipha. Hallelujah. Uyaqhubeka lo mhlabeleli athi nalapho tikuhaqile titha takho nalapho tivukela wena but nakutawuhlakanipha le nhliziyo uthi ngazuthi tonke letinto utawukhona kutinqoba but utawuqala nalapho ekuthenini khona inhliziyo yakho ihlakaniphe. Hallelujah. 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 Kwangazuthi lamalanga uNkulunkulu ufuna abantu labatawuti decide nje bona bathi yami inhliziyo emalangeni lafanana nalanka kwangazuthi beyingahlakanipha ingasahlakanipheli ke nekwekuthi emsebentini bangibone ukuthi vele uhlakaniphile but ihlakaniphele tinto taNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Uthi lo mhlabeleli ungadilahli netikhali takho uthe kufeni la utawufike uqede khona umsebenzi le nhliziyo seyihlakaniphile ngathi ngiyona takufundisa ukuthi hayi kadilahlwa tinto taNkulunkulu but uyaqhubeka uhambe naso siphambano noma ngabe sisinza kangakanani. Hallelujah. Because inzaba yakho naNkulunkulu kakusiyo inzaba lothi na uva make futhi kwangathi sekuyasinza bese sewuyalahla but into yokuthi uqhubeke noma ngabe uyeva ukuthi hayi lesimo ngasingivumeli but nangabe le nhliziyo yakho ihlakaniphele tinto taNkulunkulu ikwenda uunderstand ukuthi noma lesiphambano. Hallelujah. Ngalenyelanga ngikhumbula ngiyalomnye umngcwabo nangifika kulo mngcwabo sesisemathuneni sekuyangcwatshwa mfundisi futhi uthi lo MC nasekunana litshe labafika baluhaye bazalwane baluhaye siphambano bese bayalibeka lapha ngasenhloko. Hallelujah. Basaluhaye litshe balibeka uyakhuluma lo MC uthi noma ngabe lesiphambano usalile usahlala ngalamhlabeni but nasa uhamba siyakuthwesa sona nguwena utawufike utshele uNkulunkulu uthi wena ukhetha kwenta ini ngalesiphambano sakhe. Hallelujah. Ngicabanga nje ukuthi liphawu mina mhlawumbe bafuna kubona ukuthi inhloko ibheke ngakuphi kanti hayi khona bayakumangalela bathi hamba naso uye naso uNkulunkulu utawufika umtshele uNkulunkulu uthi wena udecide kwenta ini ngaso. Hallelujah. Hallelujah. Ngitawuba mfishane kakhulu bazalwane. Hallelujah. Ngikawukhuluma nje ngendlela namhla emini. Hallelujah. Ngikawukhuluma nje ngaJesu indlela. Hallelujah. Hallelujah. Ngikawukhuluma nje ngaJesu indlela. Hallelujah. Uthi Jesu ngalenyelanga ivili lakhe livezile silathi sonke la kusonto sikolo uthi mina ngiyindlela neqiniso nekuphila. Hallelujah. Uthi akekho lota kubabe angahambi ngami. Hallelujah. Hallelujah. Ngikawukhuluma nje ngaJesu indlela namuhla. Uthi tikhona tonke tindlela
athi but it is only the pure in heart. Hallelujah. Ngitawukhuluma ngale ndlela le uJesu kuthi idinga abantu betinhliziyo letihlanzekile, idinga abantu laba pure in heart, laba tawuthi mina ngiyangena kule ndlela, ngiyayati le ndlela mhlawumbe itawuhamba yenyukele but ngiyamati uNkulunkulu ukuthi utawuba nami. Hallelujah. 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 Once wamemukela Jesu wama inkosi nemsindisi wakhe. Hallelujah. Uthi lo munye nakakhuluma uthi dinyawo tami ngiyathela kule ndlela. Hallelujah. Hallelujah. Uthi ngoba ngiyayati le ndlela iyekhaya, angathi izinamba lebekake wabhekana nazo but ukufika esigabeni uthi dinyawo tami ngiyathela kule ndlela, noma le ndlela ngabe kulesinye isikhathi ifike ibe naro but nje ngiyamcela uNkulunkulu ukuthi lunyawo lami wangathi bekangalayina kahle kule ndlela. Hallelujah. Bazalwane, wangazuthi bengakhona kunyathela kule ndlela knowing ukuthi kungenteka ngiwe but uNkulunkulu bese ubamba inyawo lwakho. Hallelujah. Hallelujah. Uthi dinyawo tami nyathela kule ndlela, afakaze ngalenye ilanga simangele kumandla egasi athi le ndlela lena ngiyayati, kuna something lengiyati ngale ndlela kuthi laba hamba ngale ndlela lena kakwenteki bathuke. Hallelujah. Aqhubeka athi noma bangabadihula. Hallelujah. Athi noma ngabe ngawuzange waye esikolweni athi le ndlela lena tibalekayo tiyafunzeka emasayensi akule ndlela asebaleni akliye wathi wahamba nje ngale ndlela ngayidinga ube uye esikolweni lekiphakeme, ngayidingile ama-degrees akho but le ndlela lena fakazela omunye athi le ndlela lena iyakhanya ifanana nemini. Hallelujah. Hallelujah. Ngitawuthi nje namhlanje bawungathatha inyawo lakho uthi hayi sengihambile ngaletinye indlela ngidikhanze setingfikisa etindzaweni lapho bengingakasuki khona ngakhanza setingfikisa nasetimeni kwangibita ukuthi ngijike kwangazuthi besingacela ukuthi Nkosi sengihambile ngaletindlela leti ngihlangane nawe ngoba wahlangana na Jesu ngazuthi Jesu bese uyabamba babencuma lo athasijike sibuyele kumahlangana ndlela bese sesiyakhetha kade kuthi dikhona letindlela tibekiwe lithi livula uNkulunkulu kuletindlela letibekiwe. There is a way that seems right in the eyes of men kodwa siphetho sayo siba kufa. Mhlawumbe bosongelele le ndlela uyabona vele nokufa sekuthutane. Ngitawuthi sikhona isikhathi kusesenelithuba usengabuyela kumahlangana ndlela ufike uthi hayi khona ngazuthi ngikhethe kabi. Hallelujah. Hallelujah. Because once wakhetha le ndlela lena tinto bese setiyaguquka. Hallelujah. Wakhetha le ndlela lena make futhi kawusalu njengoba bewunjalo. Hallelujah. Tinto lebe basathi ngate itolo setiguquka taba history because sabe sesikhetha le ndlela. Hallelujah. 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 Nangabe uyifombatane wakhetha le ndlela kunemhlabeleli lebese uhlabela katheni lothi ifombatane lehlukene ngetolo bese iyaphila ithi gelekece akhulume make dlamini athi uyayiva noma ifakaza, uyayiva noma ikhuluma, uyabona noma ihamba. Hallelujah. Kuthi khona lokwentekile empilweni yayo ikhethe indlela lethide. Hallelujah. 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 Nangabe umake owatiwa ukuthi tindzaba tonke taseluthe tithuthwa nguwe but once wangena kule ndlela tinto bese setiyaguquka. Hallelujah. Hallelujah. Kanjalo nabo babe once wangenela le ndlela noma ngabe babe uthi ngalenye ilanga ngilalela umfundisi Mbongose uthi lo babe lona bengalivubeze ekhaya lakhe. Hallelujah. Uthi lo babe ngale ndlela bengalivubesi ngayo uthi bekuthi nangabe ngivuleka ligeda ngena bekusuta umfana kusuta umfathi la ngekhatha endlini because kungena na ivotha lelivubezi. Hallelujah. So noma ngabe ivotha beyatiwa ukuthi livubezi kukhona info leyendakalako once yangenela le ndlela lenguJesu. Hallelujah. Hallelujah. Ngitawuthi nje mina kwangazuthi besingangenela le ndlela bese sesiyamcela uNkulunkulu ukuthi Nkosi bamba tinyawo tethu, bamba tinyawo tethu simakathe tingasheleli. Hallelujah. Kulesinye isikhathi tawufika abangani bafike bashelelise tinyawo tethu but siqala
kanjani, njalo njalo simcele uNkulunkulu sithi Nkosi bamba inyawo tethu. Haleluya. Manje sihlale nje kule ndlela leNkulunkulu. Haleluya. Haleluya. Ngicela sigijime siye encwadini yemisebenzi yabapostoli, Acts chapter number 28. Hallelujah. Hallelujah. Acts chapter number 28. Sitawufunza khona verse number 1 kuya number 6. Hallelujah. Losatholile utasifunzela. Sathi sasizile sonke sasithekile. Sakhola ukuthi lesithini kuthiwa kusematha. Bantu bakule sithini baba lemusa lokukhulisa. Yasalithaya ichuma. Bawo wasemakhaya. Basela umlilo zonke. Bawula wasabdela kenkunyana. Wathi asathi basa kwaqhamuka inyoka. Ixosha ukushisa yalumafawu. Yaze yanamathela yalewa esandleni sakhe. Lesibe sasematha sathi nasibona le nyoka inamathele esandleni saPawula. Samsola sathi lo muntu ungumthakathi. Nome asaphunyulile elwandle uNkulunkulu wakuJesu kwekuje. Nome asaphunyulile elwandle uNkulunkulu bekujezisa lo mudiki. Akamvumeli ukuthi aphile. Pawula wamane wayithithitela emlilweni nje le nyoka angakade halitha. Babele ubabheke ukuthi bambone avukane bebambone ashaye ngaphansi abo. Kodwa emva kokuba sekabheke kwaze kwaba isikhathi esithi babona kwendekile ukuthi uPawula bajikisa izindlo zabo bathi lo muntu ukhulu. Hallelujah. 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 Bajikisa ingqondo zabo. Hallelujah. Hallelujah. Sifunza ngaPawula lana nawufunza lesahluko lesingale the previous chapter lithi Pawula bekufanele ukuthi aye even laseRoma. Hallelujah. LiBhayibheli lithi Pawula wakhokha simemetelo lakhathe emkhunjini ngathi kunetinto lebekatibona uyamemetela Pawula ngathi noma kwakunetipika around lo mkhumbi uyamemetela Pawula uthi kutawuba nengoti letawuba khona. Hallelujah. Lo mkhumbi lona ngathi sekutawukwenteka lutho thinte kuwe. So uyamemetela ke Pawula uthi ngiyanicela umuntu akabambelele whatever la ngabambelela kuyo. Hallelujah. 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 Uthi noma ngabe sawuthola licetwana nje leliplango ubambelele. Hallelujah. Hallelujah. LiBhayibheli lithi sowuphikitekile umkhumbi babe sebathi khanza bakulesinye isithingi lebekuthiwa isithingi saseMalta. Hallelujah. Luthi livula uNkulunkulu uthi Pawula bantu bakulesithingi bafike baba nemusa kithi. Hallelujah. Bafike baba nemusa kithi. Uthi basibasela umlilo sotha ngoba kwakumakhada. Hallelujah. LiBhayibheli lithi basotha kulo mlilo Pawula wabese uyasukuma uyawusabtela. Hallelujah. Wabese uyasukuma Pawula uyawusabtela. Hallelujah. Hallelujah. Asasabtela Pawula lithi livula uNkulunkulu walunywa inyoka yaseyanamathela iyalenga esandleni sakhe. Hallelujah. Hallelujah. LiBhayibheli angathi isikhathi lekasithatha Pawula ukuthi ayithintithe but nawufunza letinye scripture nawukulanza lokho lithi labantu laba lebe bambukela noma labantu lebe bakhanzile lithi they patiently waited for him to fall. Hallelujah. Ngalamanye amagama bebamgadzile sebabonile ukuthi inyoka imlumile base bayambuka ukuthi uyawa yini. Hallelujah. LiBhayibheli lithi Pawula wabese soyithithithela emlilweni. Hallelujah. Hallelujah. Baqala labantu baqhobana bodwana nguloyo naloyo wakhuluma yedwana wathi hayi khona lo muntu lona ngathi vele ungumthakathi. Hallelujah. 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 Bathi sebabonile ukuthi Pawula kafi sebabonile ukuthi hayi khona lo muntu lona wenteke lutho lithi bona labo bantu labo those same people babe sebagudula indongo zabo. Hallelujah. Babe sebagudula indongo zabo. Hallelujah. Ngithawuthi nasihamba kule ndlela
ndlela lena lengikhuluma ngayo kunesichingi lesitawufika kuso. Haleluya. Kungenteka iphushe ngeke futhi iphushe lesithingini ukhanze abantu labangamati uNkulunkulu. Haleluya. Kubithe ukuthi na ufika wena ufike wehluke ufika uvete Kristu. Haleluya. Because phela wena kunala indlela lohamba ngayo le ndlela leyehlukile kuleya labanye bantu. Haleluya. 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 So ufikile kulesiphingi ubakhanze bateti mhlawumbe nalo lofike nabo bafike bayaqala bathi wena kangeke uze uhlale utawusukuma usabtele because na ufika na umfana waNkulunkulu ukhona kuhlukanisa ukhona kubona ukuthi hayi letinto leti kadikho in order bese wena uyasukuma uletha iorder. Haleluya. 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 Baseteti Paula asabtela ngiyabona kwakufakazela kona lokho uthi lo lendvodza lena yehlukile noma bete ngemkhumbi munye noma baphonseleke esithingini sinye bathi kunemehluko lokhona. Haleluya. 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 Usahamba kulesithingi noma usawufikile lapho kulesithingi lofike kuso tinyoka kangeke tize tikuyekele njengemfana waNkulunkulu. Haleluya. Lithi phela livula uNkulunkulu ngale nababuka Paula lithi bahlala bamlinza bacabanga ukuthi utawukuwa njengoba nawe mhlawumbe setikulumile tinyoka kunabantu labacabanga ukuthi hayi sawumbona pressure edapha sitambona aphuma nyova bathi ngazungala ukuthi wena uyadada ukuthi ungenele yiphi indlela batambona selokuqhubeka njalo. Haleluya. Haleluya. Noma tinyoka tikulumile wena uyaqhubeka nje uvete Kristu. Haleluya. Haleluya. Kulethi isikhathi sihlungu saletho tinyoka sitawuba sikhulu kakhulu. Haleluya. Haleluya. Lesinye isikhathi titawuta ne-rejection bathi nje kwangazuthi bengaba sentitweni yakho kuthi noma abantu sebangirejecta kangakanani noma mhlawumbe ngibabathe ngizama lokhu kungaveli ngoba kunana inyoka lelengalasandleni sami bantu labagathe kungijaja ngayo bathi mina ngiyamati uNkulunkulu ngiyakwati futhi ukuthi konke lokhu kutithunywa tekusonzeta kuNkulunkulu. Haleluya. 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 Abazalwane siyasonzethwa uNkulunkulu. Haleluya. Haleluya. At times sisonzethwa nangetinyembeti. Haleluya. Kubide ukuthi ukhale athi babe myeni nakahlabelela athi ungakakhali ngeke uzebone bukhulu balendvodza. Lendvodza idinga abantu labatawukhala labanetinyembeti emahlweni yabo ngoba ilinzele ngazuthi phethe ihandkerchief ifuna kusula umuntu lonetinyembeti sokudinga ukuthi ukhale kuqala kuze kube nemuntu lotawufika tekwesula tinyembeti. Haleluya. 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 Kungenteka le nyoka seyikulumile mhlawumbe kutawuba kulahlekelwe ngumsebenzi. Haleluya. 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 Mhlawumbe utawulahlekelwa ngumsebenzi umangale ukuthi ngabe kwenzekala ini. Haleluya. Ngiletinyoka setiqalile tiyakuluma bazalwane. Haleluya. Haleluya. I'm a living testimony waloko bazalwane. Haleluya. Kwenteka ngalenye ilanga eminyakeni lophelile ngamathi ngangisebenza ngiva lokho ukuthi ngiyasebenza. Haleluya. Ngisebenza tinto tihamba kahle emsebenzini. Haleluya. Haleluya. Akhuluma naNkulunkulu athi uyathi ngifuna wente nabo nanabo. Haleluya. Ngithi ngathi ngiyasebenza. Haleluya. Ngithathe le tinto taNkulunkulu ngitihlehlise embi ngithi lo uNkulunkulu sitawubuye sikubone. Haleluya. Ngikhuluma ngemvo leyenteka kimi leqiniso. Haleluya. Haleluya. I'm not here to motivate somebody but ngikhuluma ngemvo leyenteka. Haleluya. Ngiloku ngikhwashisa le tinto taNkulunkulu ngithi ngiyamova uNkulunkulu uyakhuluma phathi ngalelinye ilanga. Haleluya. Haleluya. Ngitakwenda ngalelinye ilanga akhulume uNkulunkulu ngithi ngitakwenda ngalelinye ilanga ngikhumbula kuthi kule tinto lebetikhulunywa uNkulunkulu kwake kwenteka abafundisi labangu4 bangitshela ngato. Haleluya. On different occasions umfundisi ngomunye wabo ngangisengamati nekumati. Haleluya. Wafika wangitshela kusasepower prayer wathi uNkulunkulu uthi ngangicala kumbona ngalelo langa kwakuyi-night pray ngaphinze ngaqhubeka ngapheshisa tinto taNkulunkulu ngathi ngitawudibona ngalelinye ilanga.
haleluya. Angithi thina siyathanda lokwenta ngazuthi vele thina ngithi lesitawubhala le calendar uthi mina nini ngidawenda naku nini ngidawenda naku kanti tinto taNkulunkulu kade ingekhalenda yakho. Haleluya. Hallelujah. So uyangitshela bayangitshela labafundisi babangi-4 bebahlukene bayangitshela ukuthi uNkulunkulu uthi yenda nanku and your time is running out. Hallelujah. Ngaqhubeka mina. Kwathi one day, it was the 19th of March last year, kwaba ne-small mistake emsebenzini. Bangibita bangise office bangisuspenda. The following week I was fired. I was a supervisor. So unga-imagine ngaxoshwa emsebenzini ngahlala. Then sengihledi kunanamphana mina nguyani simiswa wavuka ngalelinye ilanga, she was shaking. Wathi make I had a dream. Wathi mina bengithi bathe make ngiputhe sihamba na Jesu. Sibaningi ngathi it was the whole community. So nasihamba na Jesu mina bengihambe ngibili na Jesu. Nisemuva nini labanye including you manje nisemuva. So nasihamba na Jesu labantu lebebahantu baningi bahamba lamva kwa Jesu bebaphela kuqala kuJesu batocela Jesu abaphe. And then wathi Jesu ke yesimiso uyababona labantu laba baphele kutala kimi every time bayacela ngiyabapha. Uthi Jesu bekaphethe something lethako lemanyako like diamond. Uthi wamniketa wathi lento lena ngisolo ngifuna kuyinika mangu wakho but she is not giving me time. So ngitokushiya la ngicela umnike and then umtshele ukuthi lempo lena lengifuna kumniketa yona ngulempo le solo ngithi mina akete kimi yena abaleka lempo lena labantu labalabala ngemuva laba lempo lena kufuna abanikete yona and I can't give it to them. Ngifuna yena abanikete once bangathola lempo lena ngeke baphindze babuye batocela labantu. I was shaking bazalwane kwaba very painful. Wathi uphindze futhi umtshele uthi nangabe solo angafuni mina I'm going to use even the stones because I am God. And nakabuya la kimi kungenteka lelithuba leli litobe selingasekho. You can imagine kupusha timbo taNkulunkulu tiphushele mpilo. So ngathi nangixoshwa emsebenzini kwabuya lempo lena ngathi hayi mani phathi sakulate sengawenta kanjani. Hallelujah. Ngalelinye ilanga ngiyahamba siya ku one of the big pastors labakhona la Swatini ngihamba nasiswami nemngani wami. Masifika le kulomfundisi lona ubita i-altar call egcineni uthi lofuna nje umthandazo noma uyagula noma khona something thito loyifundako siyasukuma sonke siyahamba babencuba lona sifika simalayini. It was a very long queue. Nasimile la layini uyaqala lo mfundisi uyathandazela mfundisi lomkhulu ngicela kungamusho uyathandazela nakafika la kimi wafike wema wehlisa umbhobho wakhe wawubeka phansi waphindze wawubamba wathi ufuna kuthandazelwa ngathi yebo mfundisi wathi ngeke ngize nguthandazele. Ngaba like ngaqale ngahleka ngicabanga ngathi uyajoka nami ngahleka lokho kuhleka kwedliwa dinhloni ngacabanga ngathi uyajoka. Wathi sisi hamba uyohlala phansi noma uthatha isikhwama sakho uphume sonke nami ngeke ngize nguthandazele. Ngikhuluma i-real story. Ngathi hawu leni ngoba bonke amabuso kuyabathandazela ngidibutela ngekhathi enhlitweni solo ngimile ngibheke phansi ngidliwa dinhloni. Wathi hamba manje ngize nguthandazele. Ngathi la ngithatha step uhamba wathi mani ngema wathi uyakithini noma kungehla umfundisi endizeni atokuthandazela noma kungavela lonjani atokuthandazela angeke kude lo ngakhona ukuthandazela because wena uyalahla iqiniso laNkulunkulu and wena uthi tena uhlangana netinkinga wakhwesha eqinisweni laNkulunkulu kanti intolo uNkulunkulu uke waba pleased ngawe uke wajabula ngawe wabese wena sowuthatha tinto taNkulunkulu weva ngazuthi ungatenda your own way. So mina ngeke ngize ngikhone ukuthandazela nabani futhi ngeke azakhone ukuthandazela. He quoted Livesi wathi lalela mnganami
hamba uyofuna emzembe lakho laluwe khona, otherwise kude umfundisi lo ngathandazela wena. Hallelujah. Ngicabanga ukuthi timpo taNkulunkulu yabazalwane tiyasebenza, but thina siyatibuka nje sitibukelele sithi hayi lokho sitawubuya sikwende, lokho sitawubuya sikwende. Hallelujah. Kanti uNkulunkulu ufuna ukuthi sibe aligned naye, sente timpo ngendlela uNkulunkulu lekafuna ngayo. Hallelujah. 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 Ngicabanga ukuthi ke emini nje kwangazuthi sisesela kule ndlela yaNkulunkulu besingahlala with understanding ukuthi uNkulunkulu umbani. Hallelujah. Uthi uNkulunkulu uthi nase ungenela kule ndlela yakhe qhubeka uhlale nje la ndleleni yaNkulunkulu ungede waphambuka. Hallelujah. Kungenteka utawucala kade ibeke le ndlela ubone ukuthi kuyahambeka uze uphaphe uthi mina ngiyakholwa. Hallelujah. Kanti kutasikhathi lalapho le ndlela itawuqala igudlutele, nalapho sidinga ukuthi sibe nemandla ekokuthi noma Nkosi seyigudlutela le ndlela mina ngitawuhamba kanye nawe. Hallelujah. Athi lo munye nakatabelela athi noma Nkosi ungasitholele esihleleleli, but there is one thing lesisho ngayo ukuthi wena utawusewetela ngesheya. Hallelujah. Kuyenteka le ndlela lena igcine ifike seyinthaba. Kulesinye isikhathi kubithe nekubeka emandondo akho phansi, kulesinye isikhathi kubithe nekokuthi uhambe ngemadolo, but kwangathi besingamnyusa uNkulunkulu sithi noma Nkosi seyiyenyukela, noma ngabe Nkosi sibona ngathi kayisahambeki, noma kulesinye isikhathi sibona ngathi sesisekhathe emandlini, but siyati one thing ukuthi nasitawubambelela nje sihambe nawe noma bekungafika tikhukhula tisiwisele phansi, but siyati ukuthi nangabe sibambeke nambamba sitawubonakala sesivukile. Hallelujah. 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 Kunanesihlahla lengisithandzako labathi ngumhlanga ligama laso. Hallelujah. Lesihlahla lesi kuyenteka sivamisa kuba semfuleni noma emantini. Lesihlahla lesi kungenteka kujilike nayindlu yonke ifike ingene lapha ekhathe emantini la kunalesihlahla khona, kuwe bogomla abakhulu bafike bangene lapha emantini bahambe tikwaso bese sesiyawa silala phansi, but after the storm umhlanga utawukhanza selokhu untanda emantini. Hallelujah. Kwangazuthi besingafanana nalesihlahla lesi sithi noma sishayiwe inhlupheko sivuke sithi siyamata umhlengi wethu uyaphila, kuthi noma ngabe mhlawumbe ekhaya tinto kati hlangani, tinto kati hambi kahle, ukhumbule ukuthi uthi libla uNkulunkulu labahamba ngale ndlela lena kangeke baze bathuke. Hallelujah. Hallelujah. Uthi nje lokwathi ukuthi hayi khona mina kunana info lengiyethwele ngekhathi kwami yokuthi ngihambe la kule ndlela lena ngisathwelele tinto taNkulunkulu. There are things uNkulunkulu la tangilumula kuto kulesikhathi ngawuva buhlungu because mhlambe betinto letiba nenzuzo kimi, but once uNkulunkulu wathi lokhu na uhamba ngale ndlela lena kawukwendi kufanele ukuthi bese sengiyalalela ukuthi kangikwendi. Hallelujah. 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 Now ufunza incwadi yamaJudges chapter number 13 livla uNkulunkulu lithi kwenteka kwafika ingilozi kulomnye umfati wamaNowa. iBhayibheli lithi le couple lena bese ikhule kakhulu ingenamfana. Hallelujah. Iyafika le ngilozi yaNkulunkulu ikhuluma nalo mfati ithi lalela utawukhulelwa utale umfana. Hallelujah. Ithi utawukhulelwa utale umfana. Hallelujah. Iyasuka le ngilozi yami yala ithi lalela nasewendekile sowukhulelwe luyanda, uthi le ngilozi yaNkulunkulu angeke uze usanatha noma ngabe yini, angeke uze usadla noma ngabe yini. Hallelujah. Because kunanathi into taNkulunkulu letikhulelwe letingavumeli ukuthi wente tinto letithinte. Hallelujah. Because kunanathi into taNkulunkulu letithi wena ngoba uyiphambatane kawufuneka ukhanzakale lana nalana. Ithi ke le ngilozi yaNkulunkulu kulomake nasa ukhulelwe lomntana, there are things ekufanele ungasatendi, there are things ekufanele ungasatiki noma ungasatinathi. Hallelujah. The Bible says lo mfati lona wagijima wayawutshela indvodza yakhe. Hallelujah. Nemvodza yamane yamangala ukuthi kodwa kungenteka kanjani kulo mnyaka lesikuwo bese sesiyakhulelwa. Hallelujah. iBhayibheli lithi le ndvodza yabese seyiba nekuhlakanipha lithi yaguquka kule ngilozi yaNkulunkulu
uthi le tinto leti kawutendi ngani kawutendi ngoba lo lokhulelwe uthi ngoba lo mfana lo tamkhulelwa utoba ngumnaziri lo wahlukaniselwe uNkulunkulu tinsuku takhe tonke tekuphila there is why ungeke ude noma ngabe yini ungako noma ngabe siyeva uthi hayi kunemsebenzi lovulekile udinga nje ibribery bathi ngoba thina sikaNkulunkulu there are certain things lesitawulumuleka kinto noma ngabe siyeva ukuthi hayi khona lapha kufanele ukuthi kungene umuntu bathi indlela itawedlula embhedzeni na boss wakhona uthi wena hayi ungamane uhlale nemsebenzi wakho because uyamati uNkulunkulu hallelujah kunetinto letethwele kunana ngumnaziri lo wehlukaniselwe uNkulunkulu lo ngakabithi ukuthi ungangoliswa hallelujah bazalwane mina egameni likaJesu kunana tinto letingekhathi kithi letidzinga abantu labamsulwa letidzinga abantu lababheke uNkulunkulu letidzinga abantu labatawumemetela bathi noma ngabe tinto tiyenteka noma ngabe kuyashisa bathi tinyawo tami ngiyathela kule ndlela hallelujah 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 ngiyaqhubeka lokukhulu dawudela nika uNkulunkulu ibuye ngaphambili hallelujah Hallelujah. As many in your we are going to pray. Mandala basotoria la bahandere shikata la baba sai. Lamando staria la 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 bahandere besai. Rababa Elika ma elisho in lendrela. No ma elisho in tela. It is a system, a modus operandi, a way of operation. Awusa operate wena njengabantu bezwe. Tupawula ningalingisi leli lizwe. Kodwa makuguqulwe isimo senu ngokwenziwa ibe yintsha ingqondo yenu. Kumele ukuthi something must change. Estandini la uqashe khona, there must be something about you. Hallelujah. Glory to God. There must be something about you. Even the kuguluta tinyoka ukuthi sifuna ukukuluma. Amen. Hallelujah. There must be something about you immune to the poison lekhona in the world. Hallelujah. Glory to God. Whatever poison to young people, no matter poison yama drugs. Hallelujah. No matter ipoison yemijolo, hallelujah. Ipoison yezinto zenziwa bantwana bakulesikhathi, hallelujah. Kodwa wena ube immune, glory to God, because ukule ndlela. Whoa, what a way. What a way, hallelujah. What a way. Whoa, shatala baba hasukete. Labroko shatala baba ya. Ngiyacela nje lamkhabela umfundele nasi scripture nasi, we're going to pray on top of it semenye yawo njalo. Ungiyele kuHabakuk ngoba ubuyifuna ngefone ngeke uyifuna umnyaka. Habakuk sisemenje kanjalo, hallelujah. Amen. Asinabo abantu abaphethwe dinyawo kuthina nasondweni. Amen. Hallelujah. Habakuk chapter 2 ufunde verse 13. I want to show you something. 13 and 14. I want to show you something. We'll pray on top of it. There is just something that is happening in this place. God is at work in this place. Umfundele mama. Makaze lo msomandla akakumisi yini engqondweni yakhe ukuthi kushikashikeka kwabantu kungemafutha nje ekubhebhetela umlilo nekuthi live lishikashikeke litikhandekele lide ngobe umhlaba before kuqhubeka kushikashikeka kwabantu ne hallelujah kumafutha wokubhebhetela umlilo sho njalo amen. Lelinye lesingisi lithi kuthi nguni temlilo noma letiya emlilweni amagama kutibi kushikashika kwabantu kubeka ngobe umhlaba uyawugcwala kwathi ubukhosi basimakazi njengaloku emanti asibekele kwawo. Hallelujah. Amen. Uthi izindlela zabantu, hallelujah, ama operations wabantu nama efforts wabantu ayizinkuni eziyomlilweni. Hallelujah. Kukhulunywa ngokuthi uthi ufuna umsebenzi bathi jika ngapha ne kuthiwa hallelujah lokho kuthi nguni temlilo. Say no to the devil. Because ukushikashikeka kwabantu noma ungaye enyangeni kukusebenzele for that time mara kuthi nguni temlilo.
kodwa there is a way. Hallelujah. Lithi iBhayibheli ngokuba umhlaba uyokugqwala ulwazi lwenkazimulo kaNkulunkulu njengoba amanzi agqwalisa ulwandle. Ngamanye amagama kuthiwa ziningi izindlela zempumelelo la kuJesu. Hallelujah. Ziningi izindlela zokuphakanyiswa kwakho la kuJesu zifana namanzi agqwalisa ulwandle. Hallelujah. So asikho sidingo sokuthi ugcine soyenza ngomene. Mara niyazi bazalwane, asikho sidingo sokuthi ugcine uzicompromise. Don't compromise yourself. There is no need. Hallelujah. There is no need. What was the journey? Who's compromise? Hallelujah. Glory to God. There is a friend of mine, wangitshela ukuthi kuke kwabanzima wazobanjelwa i-meeting ngumndeni wakhe. But now uyabona ukuthi hallelujah. Umhle kusemakathi bekubantu abamsizayo makafuna singo bamnikise ukuthi labo bantu abamambela u-meeting. But this is sesekabi now uyabona. Thina singakusiza singabuyisa empilweni. Akhiphe lesicwaqwa, amen. Akhiphe lesinyama. Uthi wema wathi because mina ngiyakholwa. Oh hallelujah. I want because mina ngiyakholwa. Glory to God. Uthi makwakhe wabatha mncenga solo ara kunamfaka sibhakela makwakhe. Thina kwaliwa physical. Wema wathi mina because ambona ke the way of God works bazalwane. Noma izinto zingabheda right now. Ungazoba ufike lana ubona izinto ziyabheda. Hallelujah. Mina ngifuna understand bazalwane ukuthi the way of God is the word of God. Hallelujah. This way works. This way works. Ngifuna sithandazele phezu kwalokho. Yazi ngitshelwe izolo I was standing with umfundisi my brother Pastor V, amen, Evangelist V Vilakati, amen. Lo muntu uthi kimi after sometimes siyazenza izinto umfundisi singabona ukuthi abantu basibhekile. Uthi kimi I've been watching you. Uthi solo ngikwenze njani? Ngubhekile. Uthi ngiyakubona ukuthi awuna sponsor, awuna muntu okusizayo, awuna malunga, awuna athi but I watched you memezela izinto ngikhona zenzeka. I watched you say kwenzeka lokhu kuyenzeka. Hallelujah. Amen. What does that tell you bazalwane? It tells you ukuthi every breakthrough ozoyithola izwe likubhekile. Abantu bakubhekile bambheka Paul. Babheka ukuthi uzofa ngoba sebathi ngumthakathi ne. Kwamanje ngisho bakuhleba bathi uyinile ne. Because izinto zahambi kahle. Mara once you survive this season, you will survive this season. Once you survive this season, hallelujah, kuzojika bona bathi you are a God. Semolo ba explain ukuthi hayi ngimuntu njengani. For I want us to pray phambi kwaNkulunkulu. Uthi Nkosi angifuni ukusuka kule ndlela. Thini kodwa le ngoba yokubekezela abanye benze njani? Hallelujah. Kodwa bayingqosana benza njani? Ababekezelayo kuphi kule ndlela. Kodwa ngifuna sithandaza uthi Nkosi ngifuna ukubekezela kule ndlela. Yazi uJesu ukhuluma amagama uthi le ndlela iqala. Le mpilo linjani? So uthi phikelelane, amen. Uthi ngoba le ndlela incane. Leya esihogweni inkulu kwaze kwabiza uJesu enza i-roadblock yesiphambano. Ayoyivala le ndlela ngoba inkulu kakhulu. Baphekuwa nje, baphekungena. Hallelujah. But but this way works. This way works. As a standard, Father, in the name of Jesus, we thank you, Lord. Thank you for speaking to us. Thank you for building us according to your word. Bonga Baba ukhuthazwa nguwe ngokwezwi lakho. Thank you, Lord, for calling us into the way, the right way, the correct way, the highway. This way is not glamorous. This way is not attractive. But we thank you, Lord, for calling us to this way. It's a way of kings. It's a way of leaders. It's a way of great men and women. Thank you, Lord, for calling us into this way. This is a great way you are calling us into.
And siyazi Nkosi ukuthi as long as you are in this way, kungaba nzima right now, but things are going to change very soon. Things are going to change. Things are going to change. In the mighty name of Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, sit down that man. Uyazi bazalwane, umlayezo wakho makajele uyafana nomlayezo ka-ministers zethu on Friday. Amen. Nawu awunaka. Amen. Uhamba ifike ihlangane, we thank God for the floor, ne? Hallelujah. Kanti umfundisi Mbingo uthe don't lose your focus, ne? Mind prophetic now. I want to say something bazalwane again. Hallelujah. Because abaningi benu izinto zihambi kahle right now. Izinto simnandi right now. Hallelujah. Do you know, uyazi kuyenzeka mntanami loyanda uzela nami kubeka isandla uthi ufuna umsebenzi, ne? Hallelujah. Amen. Akusiko ukuthi umbula kakuva ngikubeka isandla ungawutholi umsebenzi. Mara abanye bawuthole, ne? Sometimes bazalwane, uNkulunkulu unesizathu ukuthi why angakuvuleli izinto right now. You understand? Inkinga yethu bese sishaya ama-short cut. That is why uthola even abafundisi nathi sineqala lokho ukuthi bese siyafosta sandla sikaNkulunkulu when things zingenzeka. Angithi mina ku-wrong ukusebenzisa something tangible, ne? Hallelujah. I'm not judging that because usuke ngazukulutheni kuwe, but most of the time sigcina sesisebenzisa izinto eziphathekayo ngoba sizama ukusiza uqobo. You understand? Sizama kwenzani? Sita iqobo. Hlala mntana sekhaya. I know right now. Hallelujah. Mina bayazi bonqumalo nalaba bomakeshongwe bayazi abantu engibuya nabo khashane, ne? Bayazi ukuthi mina ngabeka sandla sangasebenzi la nhleko Ncesi. I am change ngenxa yakho mina. Because mina I know the power of God. Mina ngifuna ukuthi ngiye phambi kwaNkulunkulu, ngibe phambi kwaNkulunkulu ngithi Nkosi ngabathandazela ngabaprofeta ngababeka izandla ngabazilela ngenzalo. Amen. Mara ngizange ngisebenzise something ungakangithumi ukuthi ngiyisebenzise. Just because bese ngifuna ukuthi ngimsithe uNkulunkulu. We have people bazasike sakhonza nabo labandlela. Athi umuntu umfundisi mina ngiyopaid or ngiyofuthi. Ithi mina khululeka. Feel free. Wezwa nje makuhamba keshongo ukuthi hayi ngazuthi nangaphalaza ngizolunga. Yenza njani? Phalaza. As long as ungakubuye la uzofakaza. Uthi awu ngiyambonga uNkulunkulu. Buya uzositshela bazalwane wangithandazela mfundisi kwangenteki lutho. Ngase ngihamba ngiyaphalaza. Ngizorecruiter labamba. Ngokuthi beze bangijoyine ephalaze. Ungasikhohlisi. Amen. Glory to God. Bekezela mntana sekhaya. uNkulunkulu udinga abantu abazoma. Ume mntana sekhaya ungasirenti oyibhatala ngani kodwa ume. Uyazi ukuthi 2015 ngisafika la kaNqubani. 2015 ngathi ngiqala ibandla wala uNkulunkulu. Wathi ungaqala ibandla. Mina ngifika umsebenzi, angina business, ne? Anginambheda, anginasponge, anginagasi, anginalutho. Ngiphethe ibhegi yami ibandla, ne? South Africa everything was okay. Ngizoqala phasi la. Wathi uNkulunkulu ungaqala ibandla uyoqala next year. This year 2015 hlala ungenzi lutho. Ngahlala emqashweni. Ngabhadala irent. Ngingashumayeli everyday. Yazi mawushumayela abazona banikela, ne? Uba nefamily. Abazona banikela ubone nawe so no. Kwakungana business unganalutho. Ngahlala I was paying rent, ngidla, ngenza konke for the whole of 2015 ngilalutho lutho. Just going bazalwane to prayer, ngiyethabele ngifike ngithandaze kuvuleke. Ngiyethabele ngifike ngithandaze abantu bebamangala, abantu babona ama-post abathole, hey prophetess Liza, Apostle Nicholas Abraham, Apostle Mahlalela, Apostle Makhubu. Mababona lawo magama lawo nami ngiyavela nenhlokwana yakule, ne? Every time ngingaziwe Swati. Ngingaziwa kodwa every time ngiyavumbuka.
Babona abantu ngiyagqoka, ngiyaperfume, ngenza kahle, anginalutho. What am I trying to say? Could it be mntana sekhaya ukuthi awuthola umsebenzi nje uNkulunkulu ufuna ukufundisa how to walk by faith? Angithi mina, could it be ukuthi ujikelwe ngumalume, wajikelwa ngubaby daddy, wajikelwa ngubani bakujikela bonke wangabi nemali? Sikhuluma nje awazi ukuthi wenze njani even nange-toilet. Awazi ukuthi wenze njani. Could it be ukuthi uNkulunkulu uzama ukukuqeqesha ukuthi ngifuna ukuthi ufunde ukumthemba? Because here is the thing, angeke ufunde ukuthembeka ungakafundi ukumethemba. Abantu abathembekile even nasekweshumini, abantu abathembekile, abantu abamethembayo. Wena ngeke ukhiphe kweshumi ngoba kulo 2000 lomholako, now ukhipha 200 already uthi imali engaka. Because awuzange uphile ngokumethemba. Nalo umsebenzi utholile awuzange uthole ngaNkulunkulu, wawuthola ngenepotism. Bakuconnecta. So that is why akusilula ukuthi ungabuyisa uthi Nkosi ngiyabonga. You understand? Why? Because you don't see the hand of God ile. That is why ungalendlela ongakhona. Wena ungabona ngathi ngeke kwenzeke lutho, hayi ngeke, something is going to happen. I know how it's like bazalwane ukuba hopeless in life. Ngibuya khona ku hopelessness mina ngasekhaya. Ngibuya khona ku hopelessness uthandaze for 7 hours, ne? Hallelujah. I remember 2006, ngithandaze 18 hours. Awulambile mthandaza kakhulu, ne? Ngithandaze ngizitshele ukuthi nje kuzokwenza kasimanga ufika athi man of God, prophet of God. Uthi umoya ingcwele njengoba kulo 18 hours phela, amen. Sifunda incwadi zabo Catherine Khulume bathandaza kwazama umhlaba, kuthi hayi awuzama zambisa kuphi la. Ngithandaze ngidlule kwena lo Catherine Khulume, mara kungenzeki lutho. Ngibuya lapha. Namhlanje ngikuthandaza 1 hour kuvuleke yonke into, ne? But then ngithandaza all those hours kungenzeke lutho. Ngibuya kuleyo mbili. Angazi ukuthi ngikhuthaza muphi umuntu olandlini othi mfundisi mina ukutshela iqiniso angiboni phambili. Angiboni ngiyakhonza even nalabandlela mara noma ngikhonza labandlela kwenzeki lutho. But I know because nami ngibuya khona ekuthenini ngikwenze konke engikwaziyo ukuthi kuyenziwa mara kungenzeki lutho empilweni yami. Kubhede ngiyakwazi ukuphupa ngeligongolo bafilwana. Ngiyakhona egongolweni, ngiyayazi i-roll on yeligongolo. Ngiyakwazi ukuhlupheka eBible school, kube yimi phela lokuhlupheka abandlula bonke lalabantu. Jabule makushona umuntu uzenza umfundisi wangempela uyoshumayela emngcwabeni bangakakumele. Ngalokho uyazi ekuseni ukuthi amabuku akhona. I know the life. Uyinqebo. Amen. Uyinqebo. I know the life. The life yokuthi abantu banamasudu amaratha baqabange wena. Mawusaqatsha ngabantu abaphethe impahla zamaratha nxesi. Thina makhelwane sorry ne. Basaqabana bakulamaratha nje baqabanga wena. Hayi ngoba banikela because hallelujah. Ngiyabona nje pastor futhi ukuthi njani. Ungamsukela nje neratha. Afake into zakhe lezi. Akakubuka kabi inyambozi. Nempamba msho ungayithola. Hallelujah. Glory to God. Baqabanga wena. Nakunezinto ezibolile baqabanga wena. Bazana asimshumayeli kanje ngoba singcono. Sibuya khona kule mpilo yenhlupheko. Sibuya khona. That is why I'm not a person no ngivela buhlungu bazana. Mina ngihlupheki nohlupheka uyiwani. Mina ngihlupheka kakhulu ngaphuma enhluphekweni. Mina ngi-reaching fridge yemntu kanandaba nayo lento leyo. Ngagcina ngamabomami nje. Bayakhona ukunikela bonke laba sons and daughters banikele. Hallelujah. Amen. Ngiqoleleke lapha kulamkhabela ngiyophetha ukuthenga ama-chips. Ngisafaki even le-grocery sengajwayela ngatrainwa. Ngivele ngithatha imali ngiyisebenzisa umsebenzi kaNkulunkulu mina ngiphila on a day to day. So ungasabi mntana sekhaya. Ungasabi, ungabheki isimo sakho. Hayi thank you makatshela. Asishaya uNkulunkulu izandla kamakatshela. Amen. Ungabheki isimo sakho, ne? Ucabanga ukuthi uzofela la wena ke, wena ufeli la. You are the daughter of a king.
You are the son of a king. Everything is gonna be fine. Hallelujah. As a permanent spend here, this year, present a prophetic action. Present a prophetic action. Before I say, sizoshintsha nakayi-3. Hallelujah. Amen. Just go to somebody. Hallelujah. I guess my always listen to channel is long, amen. Asas. Just go to somebody. Just comfort them and tell them, it's gonna be fine.